Ona o le langa mai, ale Venus Motors, se 45 Great South Road in Papatotoi. Drive with Venus Motors, 14 Great South Road, Papatotoi. Thank you, Venus Motors. Avenue in Manila. So we want to buy a mountain to our from Fifia. We saw Thomas and Johnny to say, I'm sure they put a Christopher in the relative for the all the touch into the all the touch into the all. If you have to run mine, Hi, sister. Mano, con sợi máy. You don't know what to eat for lunch? Why not stop by at Wordsworth Takeaways? Island food at its best. Try their butter chicken, or rotis, or taro and coconut cream, or their roast dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 1570 Wordsworth Road, Manurewa. Phone number 09 269 4040 269 4040. Wordsworth Takeaways. Fatalo fatu I le pa ia man mamamu se tātou tunuu I le nei fo I tu lao le afiafi ia I tu asi na sina I ta mama tina maa tutua o loo lato whaia pēr le ngā nuinga tausi o le tu ia tō le mori papanga ia au whapea nao na whea ngai tama whana o se tātou tunuu ma whea au ngā luenga I le aso ma le aso fatalo fatu oi ma whawhelo I atu mana nganga whamawalalo I autu sunga I whawhea ngaina mautu whalitua ia I so la o se whatawhaita ulanga ia ma so se e kāne sia tonu New Zealand nei ia po o nisi fo I vaenga o le lalolangi o whapea nā o na maua mai ai le tātou wala leo le radio Samoa tala ale ma le TV tala lasi ia whapea nā po whawhelo I atu I nai o tātou a inga o wō mai e māsani ia o paanga masani ale tātou wala leo ai mai se o le tātou koro kalame le nei e fiafi le vai vanga masawali o le pō ia whawhelo ai atu fo I alo ma whanau whapena na whea mai pia o tō mga luenga I le ma awa onga ia nisi fo I o lo whawhea ngai ma suenga ia o nisi fo I o tō wa mae a suenga ma ua whai ngā māngo longa ia o nisi fo I o tō ia o lo whapena la wana whamano losi pia ia e usu leo toi mamau foi masalo pe toi lua ento wa yasu ia o na uto mano lo foi le ia e malo lava le whamano losi ia malo foi le ona sa ia e whapena foi la whaatalo whatu e le sunga le tamai te pule manona le ia ma le tātou au nanga e mai se foi o le tātou wala leo e lunga o le ngalu o ea ia ai mai se foi o le sila ma le whaafonga mai o si o tātou no whatalo whatu foi la e le sunga le tātou sui a whaasalalau le tau sala sawali I a ese fo leni mai Amerika ia ai mai se foi o le tātou poro kalame nei po o to le afua sayonara whamusili nei I o Kilani I New Zealand ia o le awha penao na wa lua ma le tau sala ia ese fo fonga ina lo to e vai vanga le nei po ia talofa Samoa talofa fo I lo sunga tau sala ese ia talofa lawa I lo sunga to le afoa ia ai mesele manga pa ia lasi fo I o le tato amafuta ma le afarongo fo I le tka programa fo I le vai na sawali ia fa malo lawa fa aftai lawa le toa mai mafuta mai ia o ma pafoina te foi le tato programa ne foi tu la fiafi ia fatalo fatia o to o lava e le swafa mamano ni sikisa talo falava ia malo le ona sai mai malo le tawai ese ia tal tonu wale o ma tonu foi vai aso nei New Zealand ia a le nafa to a tau le aso na lua o tau ia ai la le faina le
fia Yesu I tangata umo ia elelei Yesu ioe elelei Yesu ia o le tātou pese mai le metutisi whangatongo feta lai mai le ali feta lai ioe wha mai le tātou pese feta lai mai le ali feta lai mai o tātou loto ia ma o tātou ma whangwhau ia ona whapena lea ona whaitalia o tātou ia ona whaawasenga ia ma whaatau nu fo I fuafuanga I tusa male whina ngalo o tātou li ia e ave fo I vi inga le nei fiafi e na ua luasful male whaminu te ua te aile tu lai valu tātou pese mai le metutisi whangatongo, whai mai wheta lai mai le alii, ia o whapena fōi ona whawhelo ia tuai, ia matatala aloa, ia I fōi le tātou porpalame, e vai vanga masawa lii le nei fōi pō, ia pe mana, ia toi tasi sta pese ali isi. Mana ia koe whaasiti mai sisi tana pese tasi, a tano le mo ia I loa he anu ole pese ia ma le ananga ole pese I lota whao e oe o fia mana mia le sosoani ma mia mana whapena. Ia e mala mana whitalai mai lea li ia toi whai mai ole pese le leo ma moe le le. O Yesu a leo ma moe le. Amen.
lena le tātou pese la lena ua whaanua ai ia le vi inga o le atua e whapena o na tātou whaamua mua so se mea lava tātou te whai ali ese o le mea lea e mai tauina so se mea lava iei nei o tātou tangata tangata Samoa ia e tatau ana iei se vaenga o le vanga e avele vi inga o le atua mantua foi o le isi lea whetalainga a le atua a Yesu o se mea iei le toa lua toa tonu i lo ingoa ia o se mafutanga file mo ia o se mafutanga foi e matango fi pe tasi pe lua pe tolu tangata ai tau elu na suafa pa ia ia na o se mafutanga matango fi ia ma se mafutanga ma file mo ia le ama fai ona mau e nā tangata o alefa mai whetalainga lua tolu tangata e tau on suafa ia mana ia matango fie upo tātou i inga o le nei fiafi ia e ave ai le vi inga ma le whaafitai ia ma se foi o le whanetanga e whaapiane ia whaafitai wa i ume a whi au mga anuenga o le nei ia so ia o tātou foi ese le fo uanga ia tuang i le Kerisimasi ele o toi mamau fo e whaafolinga lawa pe mamau a lea kakau a tano fo mawhaitau soli pe toi tolu ewa ia so i le kāfo Kerisimasi la ko ia masalo tu sa tato tala tu tono le fale olo wa ila fa solo ko mai fale olo wa fato sina fa solo ato ila mai ia lena ia wa ila ma fato sina fa solo ato le fale olo le matango fio o lo fa pena ona fato sina i matua awana i whanau ia wa ale tulangana ia ia wa ole mea moni ala wa le wana tangi lista mai titi po le ale mea amau ole po le ale mea alofa amau ole asfareile lena te enena na mato wo i maisi whaia onga to tonu ole mato onga ia e whaile whaatau mea alofa tamait tu se lau fitus fulma le 5 tamait o le aonga tamait whaatasi lava ia o le nāfu se lau fitus fulma le 5 tamait ia o lo whaamoe tofu alma le tamaititi masiana mea alofa e maua i le vaiaso lea o le asfareile ia e whaia le matou la au Kerisimasi ia po le Christmas party fo ia ale matou aonga la o uma na wala au lia mantua leo te mantua le vaiaso le ntene ia na o tala noa ai tūlanga fo ilea sa whaile tala i tamaiti ia whailau tusi e lafo tamaloa fo ilea wai fo ilea ingoa ia ne mala ia o Santa ia lafo ia ilau tusi le nai tau ia ipo le ali mea nai te manao ai ia ona tātou whaatalitali la ia lea ia po le ali mea alofa e au mai le Santa ia lea la matou wolo fai whaatau ma le Sfareile ia la fo ua wala au lia la ma le tamaloa o Santa vane le whaatufonga si o tātou tunu ia awala pāti lea tamaiti la Sfareile la fo ua look forward anei tamaiti o le a tofu sa o le o le special o le tofu asi si ngongo masiana ia o le a tofu lava le tamaititi ia masiana mea nofa o le a maua i lea aso ia mo le latou tamai pāti ia sau Santa e kutufa latou mea nofa ia matawhawhau i le tele fo'i o ese fo'i mānei o nei atu nuu o tātou iei ese totonu a onga e le masino fo'i mai se lawe tonu a onga a mata le masino fo'i ia le tele o mea e ua o ia i le suʻesuʻega a whanau la iti ia alae mai e le pepe mea e o 5 tausanga ua e aru atu a le tamaiti no atonu na 5 tausanga a mo makua ready ia e aru le primary school e se foi le matamofia ia ma le tele o avanoa ua mawhai ona maua e nai o tātou anu ma whanau i nei atu nuu o tātou
ola ma soifua ai fo'i si o tātou tunu ia whaanga opportunities don't miss an opportunity ia na ia lea la se i tā atu la le pese lea mō na ia tātou whanau ia o na tāu mai fo'i le whaafelo ai ia le mamanu ia ma le pa ia o si o tātou atunu lea ua mafuta mai i le tā polo kalame i nei fo'i a fiafi How many stop? I feel the ice cracking because Ai se ale me wale ao mai. Yeah, so I'm looking now. Yeah. If I go and look for some far words where you'll be down. O te wha vai vai. Yeah.
Ave a o ia onga ia le nana taina tu mo ana ia tato wala ma whanau e whaafafonga ma ia i le tā ua o upo le pese ali e se ma neia fautuanga o upo o lea fo i whātunga ia so ani mo na ia tato whanau ia ita le loto e anu e makuafi ngawa fa mai kala res kam oles ko inga ana makuai ko ia lau api ia pu Aya, o feels ko inga le fesiri aku le akali. O me tawo, o me na me na tali. Papa, le ya ke poli. Ya, alu tu e usu tu me titila o ngai le sia so ai ko e foi mai. E a fa foto ina. Atali. Wa, o me ka o. Ya, fa mai o tali, tasi ala tali. Papa, seki aka o le ya. O malele na va yaso o fai la tanwa ngale to ina masio na tali yo ai tasi tali la tali papa au te pole le ya me uma o lo le va yaso na so ai ya fai atu tu o me le ngale aso mo fa tu to ina sau e mai ala o episode titilo o va ai aku ngai o lau api ele mafiki e se lau api matono lau atu sai au mai ala api so kilo ya kamo kulur ko inga susu ele api susu aku le api soli wa tumu o malau pepa ole api ala tali ai tasi ale ai kasi al fa upunga la kusia ioi ke do ke de ka mo por fa upunga ke o kali e me vai ngale fa ya kulur ko vai na yo me fa ko vai ya ala e makwa ku ia pula wap ia nenga o ke is ka mai ki fa pe por alta la tamala fa ya tu fa tu ina ala ia makwa ku ia pula ia la wap ia na me rona winga la tala stoina se makwa fulie e kusi me ala e ka o me fa ya o me api ia o lo te me fa su enga ia makwa iyo ai o ku la api ia o lo te me fa su enga ia transfer mai lole o mea ku mo le api i ku kongo le mafofau ia kai lo su enga ia ele mai ia computer mafofau la to ia na o tato tala na me fia malo e mana ia fo se e fa ke ele si le fia mo ai na ku la na ia ko fa ke ia le na e se o to ate le ata to o mafuta mai o le nei fia wa ai tu la ulisi le pe a fai se ku ai o la ulau o iso le ia le la amata ia mai na fai ai fa fitai ma lo le soifua maria ma lo le mafuta mai le tau sala ia tulu i tau ne lisi fa fitai ia maleta suia fa sala lau le sunga ia epa ia lea fo i ua mafuta mai ta lo fa fo tip lady lea la ua vave na mafuta mai ia New Plymouth ese o va ina na ta fa kami se i uma ska programa ko na kala i lea la lo ma lo va ina ne ku la na ne ole ma toni wa o mafuta mai mo mai ne mafuta ku ia si mai ai kamai le wole ko misi baus wole ko misi no mai kale baus iwe wo tuli mai ai fa fo ia baus mai ma lo fa tai le mafuta mai fa talo fa tu fo i le sunga ia te I think la ngale wo mo soli e mo ko lo lunga la lisi le ko o mai lo dalu ia oi fa talo fa tu le sunga ia Charlie Robertson ma lo la fa mes va ngale o le mana ia yo musika na tatala mai e lu po kala me ne ia fiafi fo liga fo le pe o tia pe wa pe la ngona tatu tu no le mana ia fo yo fa tunga ia nei fo i o fai pese ia fatalo fat fo ia ele su voi vai ia lipo hai lipo vai tu ma me mai le ta e soli vai a ko e bisi va mo va ngale o va usu va ngale kusa
kusanga o ke ngia ku la so kenge le ku fa mo ya me va Mana Mala ia lea fai mai foi sau nuanga svaenga lea o nai pese lotu en tamai pe o pese wa leva ai sa o le o fai pese tuai ane le yelu le fai pese le afa tonu tasi le fai pese ma nai ai I tai mi foi fatu matana na o ia le tato tunu ile me ole o tapu e ina o le pine au fai pese le ala le au fai pese le a fatonu Ia fatalo fatkalo faya epa hai epa ma futa mai ana o ia le latu no ia fatalo fatfoto sala ya le sina lo longa mateka ia le o ma futa mai fa pena foi ile sorry fakai ia le na oi talo faya Sarah ma lo so fo mia Sarah fatalo fatfoto sala ya Cecilia ngango tuinga mala le o mafuta mai ia o le tausala ia vai ula su apaya fale alii o tulutulu I taone Elisi o Sarah Tuitama ia le ngata fo ilea ia o le au New Plymouth le o mafuta mai ia mai se fo le sunga ia vaonga William A. Ken ia whapena fo ia ma le sifi le o Filippo le o la vai ke no si text mai ka malo lipo mai ia sauanga alipo nara vai o ke koe fai mai o no mole o fa pe o e foringa mai o ia se mea lea o na e soi lea Filippo fia mara ka ua se fai pe se ke me e fai na sarua mai Filippo e fia mara ka ua le kulanga le polale o se mea lo fa kirisimasi o kauna na mai se mea penga ia nga mai ia e fatalo fatu e foi le sunga ia ve a pepe ma lo lava so fu mi ia le sunga ve a fa fatai tele le ua ma watu lo e ma futa mai futa to por kalame ia ese le fo o lunga matama o la fa ele fisolai kama se age ma no so le talo fai tato au eva ma le tato au mafuta ma lo lava le tau pati mai ia e mai se foi ia o le whana nau e mafuta mai le poro kalame e vai vanga sa wa lita mai tai o le po e lungo le tato wala leo le radio sa mo tala ave ia ma le TV tala lasi a mai a pese lea ia na tu watu lea wa e tonu manatu ese ia o iai foi nisi vaenga o le tato o tunu o wha pena o na e vai va e le nai tu o le larolangi ia e te fofonga ina foi ia ma avatu foi ia le fa malo ma le fa felo ia la to le tato pese mai le shadow avia wale fa mahon mai
whawhoi. Ia koe kau whora mai. Ia kau kuma. Le au kukara moi manolo. Jali, ya malu boleh campur naik. Ia au se alofa foi, pa mau ni mau. Au se alofa foi. Ia lei, malo ia tu ina tu ia lau sunga e sepe ia inisi o mafuta mai foi le nai tu langi. I leore ala wawa tuta to sile o na I ta wemba ana ia o mai mai ma mai foi singa. Alofa foi mota ua tapu kalama ia o lo ngi usone o suvania tobi o le usonia siatufua moavae Princess Seu o Seu siatuloi solofa leo Juliana Mauna o le usonia tau eu viele Forlani Wilson Moni Tufunga ma nia e te vise Beato Junior Roy, Pua Maxine Wolf, Teresia Siwonu Toala, Julian Sarah Evelyn, o le usoia Nina le ulu silimoni lea mafuta tu I matowai ai San Jose, California. Partai lawa mafuta mai, ia o Mona Lisa Colose, vai fale Tupaki, Maunga William, a Ken, o le usoia Caroline Masona Unga, o Queenie Ardai, Tasi Saufoi, so lema sila Nitele, Fina Petelo pa ese, Face Pule, pa lutaba ai, Sawa Sebe, Yoka petaba ai o mafuta mai I Samoa, ya o le soya Loma, Talo, ya ma Fantasia, ma le Sifi, le sila Sifi Sawali, a o le bola Sifi o Van Dam, te Molo, Orca, ya o le wa makaka polo kalama Sawali, ya le foi por kiki kas follow ai Amerika, ya le wa maka ingo mai a kapa ang Sawali ia ma la toi noa foi fa pe. Ya tala o ya te toi ma futa mai. So le es tu sa o kamanga sui ana to sua fai po uma. Ia e fatalo fatua ina le sunga ya tau e ulele to finga masanga ia o tulu I tau ne lisi o Ava Keng talo fatu ya Sarah Tuitama pa lepa le mau a siatu fua mua vai ia o le tawo mamai o Filippo Leolahi ia mai se foi o Charlie Robertson
o Flo e Moni Fayumu, o Philip Jr. Fido, o le sunga ia Oliula Sio, Cecilia Ngango Tuingamana, o Anna Molly, o le sunga ia Vea Pepe, Fapena Fon Fafelo Yatu ia Francis Nansen, ma Marie and Tomasi Alocio, Fafelo Yatu ia Jenny Spass, o Vaonga William A. Ken, o Vai Memory la Rafaele, Fatalo Fatfo ia Nofo Moe Masavui, Fapena Fon Fafelo Yatu le sunga ia Clement A. Mato Onelino, o le tausala ia Fafo Tibley, all the way from New Plymouth, o le tausala ia Maina la Walu Malolo, Fapena Fon Fafelo Yatu, lau sunga Lenny, ma mea ma le Ailau Naifi Dance Group, Fapena Fon Fafelo Yatu, le tausala ia Anita Tafili, le ua mafuta mai minute, ua toe 2 minute o na tāleo le tūlaiva a le family svaenga le ko ki kia pera kuka Titi a vela. Ioi, kusala le vela la family ko ki kia vela Stalo matalo ai ka vela mo ia pe ala ku se pese le wa la ia ma kuka tafia iloa po le ala kuka na fa ele ele pese nga a se fa tu le fa o lulu nga pese tafia iloa a fa upula fa e ma uma ese va pe fia iloa po le ala kuka na sa eu from Lake College Leone ma le tato pese e tafia iloa so alofa sa eu kuka ma sa mai Ayah sesi mau aku apa?
le na po fea atu ai na tinga po fea atu ai na tinga vai fai fa le ya awole mo koso awal mo koso le waso mo welo awal fa ai no makau sa peka ke ya muswok bo so tato I mai fa le ya o le pese le ta sama mai ya le tau sala ya siniva ia ai me se foi o le tau sala ya vai ula fai mai se iunga I mai ya le pese nga le moenga o le alofa si le tau sala la por kale sa ni ya le nga moenga le alofa umani hako la koma wala fiafi ia ngala tu sala wa mai alo tau sa mingo le fiafi ia fai mai lota ma ia se ki TV ai sa no mai vai ngalo siniva ma vai ula wala o kuana ra me se kamer pese le se fa moi le ia le awan ma moi no le ia ngala ya le tato pese pe no mon mana o mai ai le tau sala ya siniva fa tene foi le tau sala ya vai ula moli atua ia lo faanga ia mo to umalawa o fa pe na mas mai ni ko Esila umai Lalai susurmai Oh sayai Say, oh,
tātou pēsele nā e pei fo ona sāwha pēnā, ia ona mōli mana o mani ai, le tau sala ia siniva, ia whapena fo e, ma le tau sala ia mai ula, ia awala vai e mai vanga le tātou porokalame, lunga le tātou ala leo le radio Samoa Tala Ave, ma le TV tala lasi ese wo o mai pesa manao, ia a le tā wo mai, le susunga ia Filipo, ia e whapena ona mori ai o nā alofa anga, ia ma alofa tele ai fo i mō oi le nei po. Kei loi. Aia. Alofa mai. Kei noa. Wakele Spain e whapiko le lile o lipo. Mori mai ai o nā alofa anga mo le tātou tau sala sui a whaasala lau mai Amerika. Ia lau sunga e se fo leni. Ia ai mai se foi. Ia o le vai vanga tātou atuno o i le nei po. It's hard to be away from the one we love, and the day seems slowly drifting by. But my darling, I'll be home in your arms where I belong. So I send you this poem from my heart. Dream of me when you're lonely. Dream of me when you're sad. Darling, I want you always. You're the nicest love I ever had. Oh, we are many miles apart. You are always in my heart. But my darling, I'll be home in your arms where I belong. So I'm sending you this poem from my heart. Dream of me when you're lonely. Dream of me when you're sad. I want you always. You're the nicest love I ever had. Dream of Me. Ia lena. Power for kiran pesa ka ama. Too powerful. You know, it's not easy. Too powerful mai whai ngā lipo. Ia malo. E le mai mai ia. Longa winga malanga le le ia musika kane o lipo ali ese. Ia lena. Mana ia musika tangtale o lipo makua seki a o piseso. Ia. Ele koe maua eses. Oka. Ana nei le afiafi na ua o manawa.
Ia na o sa vali atu lea ngai oi i le ai le lao o Sylvia Park i Piniua i Mount Wellington. No o sa vali atu ia i sa whai ai le Christmas break up a le a onga lea a le e tau NZMA ia e tutu sara e tutu sara ia e tutu sara so e sara e oso mai so le leo ka o so kan so o so polan mele fale ko mai ya wa mangi wala di nga mas pa fale ang mereka connection ai nga ke bi so wala le wala se me no set pe uma si sawali ile fa la ka mai ia el otro pese kamale se pose sore sore le ya so ia no sa vali atu lea o lea o male nei tu sama pe a fa fonga mai tatu watu no i o kinani nei e tu sama le best training ia male I think New Zealand Teachers College tu sala le na fai nei le lato Christmas break up ia ona vala au lia mai no leo o whaia o ngā pe tangata fo i ewa i student teachers pe au mai tu e whai lato practicums ia nā sau tu mai e nunga le tātou ala leo fo i si nā fo i tamai news mana i o ne e fiaf o le winga lai le na o a whaasoa atu iai ia e se fo i le mana i e le wama ai au o le tūlanga leo le ngā solo mai o nai a tātou along whanau lae e a onga i a onga nei fo i lea lato te fia vea lato ma whai a onga i ono mai lo lea e whai le lato whataitai e o mai tua i a onga nei e whataitai ai pe whape i whatino le nganuenga whawhai a onga ia o le tasi fo i la lea o matatai te tonu le mātou a onga ia o le fisosoani ina o nei students nei e o mai vai le fa koe e ko mai ta ua so fai a so le fia me fai a so tasi ko na lea o sa so kanga kape o no fai a so le fia ia le nala ia e ala lana o fa so atu ia nei fia e se foi mana ia tala tua o tau sanga uma o te alu i Christmas break up le a onga nei leo mai ia students e whataitai tua a mata ia mana ia wa o le taimi mua fo i lale nei taluna o awai ia fo i whamoe o le taimi mua nei o tuk whaatasi ai loa e le NZMA ia le tūlanga lea le wale wala aulia ina na o a onga a mata ia a wala aulia ia isi whalewhainga luenga tusa wala aulia ia wala aulia o lato pule ia pe o se sui fo e anu atu i le pokalame le whaine le fiafi ia ele ise mea na o le pawal mea o le au mai o lato whawhetai ia ma le whamalo fo i ona o le ona o hawa noa ia wau isia o ngalau te le talia inga ia le students ia e le o a onga uma fo'i e mawhaina lato fia fisosoani ia pe mawhaina lato fia whaongaina le pokalame e fisosoani ai mo le whaataitai o students ia o mai tu e whailako practa me fia avea mawhaia onga ia whapena fo isi whanewhainga luenga ia o le matango fia na o neia fia whipena o tāua whatu o fo'i lea ia o lea fo'i matanga luenga po o lea fo'i a onga e tu whaatasi ai le wala aulia e le ngatana o a onga amata ia a o wala aulia fo'i isi whaiwhainga luenga lai ave ia lato students ia mo meo meta o work experience ia po practicum i taimi pe au mai tua ia onga ia e mana ia o pokalame wai whenua i fo'i mana ia lo whanau sa mo ia po Pasifika fo'i
ia tai lolo la ole student o le Samoa ia ave a ko ia le malusi so soane ai ala sto le se student pala ia fa ia le ai ia ese o fai me fa piko va pena na ia le ia le ma nei e na foi por kalame sa fai nei fiafi ia le la watu el tato pesele wa le feme vai ngale o le la o le so vai mai malolo a o le ngai ai lo ke ai mo ngal pesele mon mana o mai ia ni va ma le mo ngal le lo fa ia fa me do le vai ngale so se kia musika le sa ia le la lo tu pesele sa o mo ma le ta ma futa mai ia se kia ka o ma mai ya ona ta mai o le se fa so la titi lo le ale ta ina ta pesele la so ta le fo ma nei al fa so ona le o tu ma ta to i le case masia ma nei ya fa se ta ma la titi o le fo atu o te whai ale mea nofa o te wha mea nofa tangata pe a wha pe le na sa ona na sami ia o lo o le la whai wha ata amonga o lo o yaila i le post le lunga o page o le o te oe nga tuai le post o le hint loa uma nga tu atu iate ia a toa ai ma le ta'u mai o le ingoa o le actor ma le ingoa o le movie sa ia whaia ia a toa ai ma tausanga e tonu lai o mea na a sa'u o mana tani i mea na tonu ia o ma e maura la ia o se mea lofa ma le Krismasi ai o le anga o lofa atu o le a o whaia le ta mea lofa mo ai lama le amama lo i betu nanga ia ai na o te uma no sa pena na sa no ma sa te mai ya o le o no na o page ya so tasi fo o paso tu na tu ya o le mata lo mala titi lo na ma le uso fo ya to da fo ya o le ma proclama fo o le la so ni ya fa me fa tu na tu ya fa me lo fa tu ya ma o fo ya se mea lofa fo'i mo oe a ma loe lea fo'i tau manga. Ia, no whanama man whawhau i ai tato umalea o mafuta mai. Ia ai, o lunga la o pesea lo mo ai le posi e na. Partai alo mea noara suata lea wha. Malo, whawhitai, ma naia la a whapea fo'i lele mawhaina o downloadinga ia o ngā print out mai lea mo wau fo'i whawhai mo fia i o na to vā tu ai tapo kalame i wato la spraile o nei vai aso ai o le ale umi le ai e wa mataulia o le vai aso fo ia o te sema e wha a pela vai esa o ala wa before a week before Christmas. Okay. E masalo o le a tu se temi o luma ia le aso whanata ia le tata alama le na ma tua uma lava o nisi me o le ta alama la mea mo ta ama whatia me a whalango. Mana ia la se tue whamanino le pe a mai e tapo kalame le nia fiafi ia o na maua le sta noa ia whamanino wha le fo i reo o ai inga wai kakawanga i makamanga langa leo whai longa ia o na toi tu wha le mai le lungo le tapo kalame po le aspiraile pe a po le alofa le ali e ta ia tu so i fo se tatu tunu mo so tau la vai ia o na wha ngā solo ai lava le se ia o ina maua le tarisao ia ona fa pena le ona tu ina tu sa foi ona e fonga ina mai e le nei afia po le sa ole e se ya sa ole moile le from Marina Davis ya e to ba e foi la le tato por calame ma le tato e mai banga le nei po ya Sa amore
tātou pese ia lana sa le moe le lei aua le moe
Awala le moele. Moele le mai. Ia le nā. O le tātou pese mai le tausala ia tulu I tau ni lisi. Ia, sauno mai le tausala e momoli atu ai una no whaanga. Ia, mōna ia na pāanga malava. Mana uo malava I lunga o le ngalu le e o le Facebook. Ia, ai whai mai. Ai si le lava o no whaanga. To my one and only heart o pani popo. So, ai sa wai mal kuli susu. Pani popo mai. O me o afi foi fa pene ele ese. E ki ngā mala e ki o kalangi. Ala e papea o lai whenga luen. Ala no foi un talani le pan popo e le fai e. I love you pan popo. Ya pan popo. Le pese le ni mo. Oe from Tulu. Ya awala o mafutanga malawe mai vanga mai. Lunga le tato wala leo le po. Ese era o fósil mai facili. Fósil mai.
ai. Sure. Tātou pese te ona moni mana o mai ai tau sala ia tulu ia awa fo ia tātou e vai vanga le nei po whapa o atu pese o tātou Christmasi ai sei whātani atu pese sei whātani atu pese tau sala ia ana po wheo o ia Sarah ia sairi mai lau pese e tātou ia sei whapa o atu tātou pese o Christmasi Nature
many reindeers came. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, will you know so bright, won't you guide my sleigh tonight? And now the reindeers left there, as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shining nose, and if you ever saw it coming, you wearing my skinny clothes. All of the other reindeers used to let them call them things. They never let old Rudolph joining any reindeers came. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, will you look so bright, won't you guide my sleigh tonight? And now the reindeers left there, as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing the sleigh song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. From the Tropicana Band, Malitato, Peselina. Yeah, okay, now we'll find Malitato. Hey, I didn't know if I had Ese é o que vai dar. Sorry. Nearly 2 points is that connection. Oh, sorry. Yeah, lele. Wo o mai le tato a pese bon mana o le pese le sa no mai ye so le wa halu le aku mo an me ngisi. Halu le aku nga kia pese le mon mana o mai ye o le lo si ko ni mon mana o me pese le o pese le tu mai vai moso pe o mal fiva ai. O tau mai, fia mai. Tau mai, ole na. O fia mai, o le ngolan pese. Aha, okay. O e tanga yani o ele na mai ai. O le suile ia pe umalava o le suile ia siatu fua. Oh, siatu fua. Alright, yeah, okay. Le pese la ni mo e pe ona e mo le mana o mai ai. Ia awa fo ia vai va ngole ni fia ia ai sau no mai fo ia le suilia e a lo fa tu fo ia la na ia pan popo ia lele ko anga ia lo fa i pan popo ngi po o yo anda
Molly. O le tausala ia Anna Molly. Ia, le mole manao mai le tātou. Pese lea. Sala ia Anna Molly ia wala matatu i vai vanga o le nei e fiafi Sarah darling ko tu wifu ala pese mama mole yo pese mai mama pa pese da fiafi pese
atu ua toe valu minuti ona tā fo i leo le tula se fulu. Ia au whātalitali atu ia pese ana ia tātou pāanga o le nei e fiafi. Ia ai se i tā atu ni nei whāsaralaunga whāpisinisi nei. Ia e tali atu ai ia le taunu mai. Ia o pese moli manao e pe fo i ona fiatu ina mai e le sunga po le tausala ia Sarah ia whapena fo i le sunga ia siu. Ia le vaenga le fia mau atu la pese fa mole lava toi tu ina mai ia ai se fa e mo le tatou fa salon sinisi nei. E tesi ta vale lo fa le ta vale. Io e tele ta vale. E fia le tipasi. E zero le tipasi. E ma fai le tre in io e ma fai le tre in. E io se cashback. Io e io cashback. E alle cash referral. Mama foi my cash referral. Esse era pro Facebook page. E oi, ele foi my live to Facebook page. Mas tu lá, ele para muito, so ele todo viva, ei, place that from the todo. Telefone, o fit todo, o todo, o fit todo, o todo. Que foi all the task, all the fit to live, all viva, but all the task, all the fit to live, all viva, but all. Have you thought about where you'll go to for a midday snack? Or to get some munchies for your team shared lunch? Why not stop by at Chandu's Corner? Restaurant, takeaways and caterers. Variety of dishes and yummy choices to select from. Mention that you've seen this ad on Samoa TV Talalasi and Samoa Radio Talaave to get a discount. Chandu's Corner, inside food court, 15 Mason Avenue, Otahuhu. Phone 09 276 8077 276 8077. Chandu's Corner. Le fale vale o le New Age cars, le fale vale o le telefone. La tu fatto si le oi va questa fo na io ma fai non so swani mo oi, le fatto per non lo sa. Tele vale ti fili mai ai telefone nai mo la seleni. So ta ne lo le New Age car, i telefoni vili fuori o va se la mo fitto se la. O va se la o fitto se la, per so ta su mi ace, o lo tasi fitto di ma valun o lua. Oh, tasi fitu lima baruano o lua. Biasa sila to Facebook page. The New Age Car Limited. La tu sibu. Oh, ima. Kau isa fro itu malah telefon. Oh, baru sela. Lua fitu onu selau. Oh, baru selau. Lua fitu onu selau. Hello, feel my wrong. Tell me in my tour take away. The tasi lima fitu Wordsworth Avenue ina Manila. So tu ina to pai ma tu au fanga venga la fon fifia e mo iso tala ma se chani pe suta yani suma le pule ya Christopher il numero telefoni o tasi fitu va o lima o tasi fitu va o lima o e por la to le nine o iva no iva fa o iva no iva fa o ma to le tato worth take away ina le tato tu si lo tasi lima fitu pay worth avenue ina Imandrewa. Volta para tu velho vehicles in slua pas fulua pesa com takanini tele tama le tkiri mai tele frega ai mola paketi sosa ni lo tuma taka kai ni poso mai as telefoni o iva no fitu telefoni o iva no fitu pesa assim lá to Facebook page tu velho vehicles mo factor of a yaso to tasi Ia lea ua maua le pese a le tausala ia Sarah ma lole on sai mai whaafitai foi mo le ono sai mai le tātou porokalame lunga le tātou ala leo le radio Samoa Talaave ia ma le TV Talalasi ia o le pese le nei mai le RSA taute lo umau ia whapenau na moli mai ai alo whaanga o le tausala ia Sarah mo le au e waiva, o ma mai lava, ma le au fai comment. Ma le au tala noa mai le ua tatou mafuta le nei po ia mo o do from Sarah. Pese fai pao ngai pese na so ruole. Oh, sorry. Thank you, I was sick.
Letia. Tautelo wow from the RSA band. Yeah, they're now on Kalimai ala. Right. E fai foi loko ngi me o masingi sol. Ia le o tato o mai le pesa talo fai. Ma lo lava le o sai mai e sala ia mole tu ina mai foi le pesa. Ia ua fai asi kuai o lima o le DJ. Iyo e. Ua fai asi ngai kuai o ngai o DJ ia e vave mai o tau ia si o tufua ma lo lava le ona sai. Mai le tato pese mai a mauto tasi fa pe na o lo fa mai le tau sala ia si a tufua mo vai ia mo le awe vai o mo le nei po ia e mai se apa ki popo ngai o la fa ele malipo. O pagi pupo le koe mau ai pagi pupo. Ia nga me pesele nei mo o tau malama. Sale le mai mai ia. La
Mautua tasi ma le tātou pese la o pele ea, ia, le na o pese whai mā whauwhaua, io e pese o le fia ma kuale ku, ua matuale to e tu ua le tātou au mai moa, ma le tātou au e vehewa se ama noa, e koe lua koe singa pese vave vo i lele a. Ia awa ngā o pese whai mā whauwhau, ngā ngi pese wha ngā soso, ia, la e se ki ale fia fela so lulu la tau ia. Ia. Io e se ki ame uma. Ia le fo ila o tātou o mai le isi pese, ai e te le itu ua. Ia, a whai e ke le, ai e te le itu ua. Tole, a te me whale le. Ia le nā, le tātou pese, mai le tau sala ia tolo i tau ne lisi, mo moli atua io nā no whaanga. Ia, mo le tātou au eva, o malamale nei pō. Ia, e lungo le tātou ala leo le radio sa mo tala ave, ma le TV tala lasi ma le tātou por kalame. Eva e vanga masawa li o le pō. Ai e te le tu ua. whapena na tai nātu. Ia, mo le tātou au e vai vangola nei pō. Ia o lea ua sāu no mai foi. Ia le sunga ia ana. Whai mai. I whai mai. Se ka mai ane pesenga. So ka mai vai pōwhi pesenga mana o mai ia.
Tears on my pillow. Yeah, na. Lela tu le record version way lo. Tears on my pillow. Yeah nga. Fa umane li mai tai leo ana yung pesele mon menao mai fe mai. Moli mai yero fa nga mola to. Oh my nice. Yeah na.